Poštovani gledatelji mog YouTube kanala Eko Bašta Samir Bajramović i pratitelji, današnja tema je krompir. Kao što vidite, ovom stazom nisam mogao proći od visine krompira, pa sam postavio ove PVC lukove da mogu proći ovom stazom. Htio bi vam ispričati nešto o sadnji ovoga krompira. Radi se o krompiru Agrija. Deklaracija je 5565. Kupio sam ga 20. februara, naklijavao sam ga sve do 20. aprila kada sam ga i posadio. Imao sam ranijih godina problema sa sadnjom krompira, da li se to radilo o kućama ili redovima. Prvi red kuća širine otprilike 5-6 metara, dužine do 10 metara ili redova. Prvi red kad iskopam bilo je ok, međutim drugi red je problem jer sam gazao prilikom kopanja prvog reda. Pa sam imao dosta muke da iskopam ostale redove, odnosno kuće. Onda sam ove godine istraživao na internetu kako se sve sadi krompir i naletio sam na jedan video zapis koji je meni baš odgovarao. Znači, prvi red iskopam, pa stanem u njega, pa drugi red, pa i tako dalje. I to sam završio na jednostavan način, ali problem je bio u tome što sam redove iskopao plitko, pa kad sam krompir poredao u redove, nedostajalo je zemlje da ga zagrnem. Onda sam onu zemlju između redova krompira nagrnuo na krompir, plus dovlačio sam zemlju tačkama na redove krompira, pa je ispalo da je krompir zagrnut, a u stvari nije ni nikao. I kao što vidite, bile su kiše, sunce, krompir je nicao, ja nisam imao vremena da ga zagrnem i on je sad praktično kao šuma. Nemoguće je sad ući u njega da ga zagrnem. U međuvremenu pojavile su se i zlatice. Nastojim prirodnim putem da zaštitim krompir. Imam dva postupka. Jedan je 2 kile drvenog čistog pepela u 10 litara vode, onda 1 litru te otopine razmutiš u 10 litara vode, staviš u prskalicu i popršćeš zlatice. Druga metoda je litar mlijeka i 1 kašičica sode u 10 litara vode. Kao što vidite, evo, zlatica, duša mi je ovako ufatit i odmah je nagazit. Evo ima i njeni jaja, naranđasto. Evo, samo uradim ovu, a one mesnate njene larve kupim u kanticu. Ako mogu proći, naravno, ako ne mogu, šta ću? Šta je tu je? Ovdje između, znači krompir sam sadio do luka crvenog, a do krompira je i bijeli luk. Pitanje hoće li on dostići svoju zrelost, jer je ovaj krompir visok, vjetar ga je malo poobarao. Između krompira i luka su posađene kadifice i neven. Teško je se kretati sad ovom stazom. Krompir je procvetao. Evo, pogledajte kakva mu je cima. Evo,
debela je. Nadam se da će biti rodna godina za krompir, iako ga nisam zagrnuo. Možda bolje prođem nego da sam ga zagrtao. Iza krompira posadio sam kolijender, navodno on se dobro slaže sa krompirom. I luk, bijeli češnjak. Na ovoj se strani bolje vidi. Ovo je sad prava šuma. Dobro se, što se ono kaže, crni. Pa ako Bog da, bit će i ploda. Ako vam se sviđa ovaj video zapis i ako vi sadite krompir na drugi način, možete mi pisati u komentarima. Lijep pozdrav i vidimo se u narednim video zapisima. Danas špricam krompir protiv zlatice pripravkom 2 kile drvenog pepela u 10 litara vode. Tu sam procijedio, pa vidjet ćemo kakav će biti efekat. To je prirodni pripravak bez hemije.